Ki khubor ka bate se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. North Eastern Service Jong All India Radio Klapen Long Cultural Concert Hakar Polai Truk Naitung Arajar Aposan Haususot Ham Auditorium Bandrakhi ke National Broadcasting Day But Bandrakhi Yake Jingdap Kandai Postam ke Jingshakri Jong All India Radio Yakari Baroh Kawei Lapli ke Jingshakri Daka Director General Jong All India Radio Kaprakya Paliwal Gor, Ringkat ke Jingshakri Jung Commissioner and Secretary ke Sarkar Jilla, Dr. BDR Tiwari, bat kiwe. Lapin Shongkun ya ke Jingrakhi, de Jingruai ni Kinhun beper-per, Jung Jilla ke Tanjate Lamingi. Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hakdor lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng pinyo tang san po hajar tingka tang kata kawei ke sopti kade kawei ke design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra